Mntakamkhulu, Hayi mfowethu. mntakamkhulu yathi emhlabeni abantu kumuntu aphelelwa umsebenzi Thixo sebenibona kwesikorobo. Hawu mfowethu usho kanje? Thixo kamkhulu akho kwanto engazuthi icacile ekuthiwa ngathi ndi kuthanda ulo muntu useless. Bathi useless. Mntakamkhulu. Mfowethu uyabona ke mfowethu imbi ke le nto leyo. Kodwa ke mntaka baba. Kamkhulu. Mina mfowethu engingakutshela khona mfowethu, mawumuntu emhlabeni kufuze ungavumi ukuba useless. Mawumuntu emhlabeni kufuze mntaka baba ube nento abantu abakudingela yona. Uyasebenza awusebenzi kube nento abantu abayidingayo kuwe mawumuntu emhlabeni. Ufane nebhodlela leCoca-Cola mntaka baba. Utsho kanje? Ufane nebhodlela leCoca-Cola. Ibhodlela leCoca-Cola mntaka baba mangabe uhamba uyothenga iCoca-Cola lapha yana ubuye uliphethe kanje. Ngobani na line-Coca-Cola yakho la ongafuni ukuthi liwe liphihlike kulokhu nje leCoca-Cola. Noma isiphelile iCoca-Cola. Leli ibhodlela lisabalekile ngoba mawulibuyisela lapha ne-store usuke uliphethe kanje kuze lingawe liphahla ke ngani ngoba kune deposit yakho lapha. Fana nebhodlela leCoca-Cola. Thola into abantu abazoyidinga kuwe. Usebenza ungasebenzi. Ngiyakuvaka mntakamkhulu ngoba nyani yathi manje licinga lebhodlela kwaGreen ngoba umana noba thi kuthiwa awusaliphinzise ubukho balo kubaluleke kakhulu uyalengeni utathengeke ukuthi uyothenga iDrink kanti kufuneka ibhodlela. Kufuneka ibhodlela moya uthenga uDrink. Uyayibona lo nto. Usho ukuthi abantu banithatha useless kaMkhulu manje ingathatha njengebhodlela ingaphela yonke. Wena mawungazithatha njengebhodlela leCoca-Cola uzibuke uzibone uyibhodlela leCoca-Cola bese uzoyithola lento ebalekile ngawe ekumele abantu beyibone kuwe kuze bezokwazi ukukuthathela ekhanda. Ayitsho kaMkhulu. Injalo lento mfowethu. Igcwele incwadi.